Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung aming papagayam. Hintay basa ti Proverbio 19, versikulo 1. Nasaysaya at tinapanglaw anatak nang ti panagbiag na ngam tinaulbod amaag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, makapabuisi ti kastoy! Tultulungan ka lang nga rodan niya glot, agungat kapailaan. Nagmalmalam ka, nagpasada? Angam, nagbastit matin yung trigam? Unay kalaki din aya bakit basitin na pasada kita. Manmano ti pasaheros, nagado ti jeep. Di ko namkit de, nakurang ka iti diskarte. Mala, bayan, bumawi ak inton bigat. Sige, agluto ka. Tama pa na agbuyay ti TV. Apay ayang ang ungtamanan ni Ricky. Ay, kasano? Kurang pa'y nga igatang iti sidaan tay inyen triga na. Mano aya? Talugasot laang. Ay saos. Kita amangan mo't no may sa nila kay mo kadagiti mahilig makisugal. Ay, awan lang nga rudan ipakan na iti pamilya na. Makisugal pa'y laang. Wano? Amangan mat no adda chicks na. Anya? Nanang! Crisel! Nakaluto akon! Mangantayon! Mangantayo ka no. Ay, da kayo langan timangan. Naawananak iti ganas. Dawin, ngam awan pa'y lang ti pasaheros ko pare. Ay, basit talaga dagiti umay aglugan diti paradaan. Kayat dagiti pasaheros ti hagod. Nga raw, Iso ngayon ito madamdama. Mapana kaon. Uresan pa na puno ti jeep ko. malugi ka mat pare. Anya malugi. Mapanak makiinagaw iti pasaheros. Ay! Madiday tangaramid mo pare. Linaingan laeng pare. No saan mo nga ramatan ti utek mo? Awan Amang ano, kagurada ka dagiti kakadwata driver. Adulamin. Padasam nga min mat Tapno dakkel ti mayawid mo akwarta. Ammom Ricky, no kanayo na basit ti mayentregam a kwarta. Nasaysayat langan no agawid kami langan ijayan dananang. Anya? Kasano kami nga agbyag? No kastoy lang mat akantidad tititid mo. Hanggang anos kayo kadi bakit? Ay, sana ko na makaanos. Inaldaw akasapulan ti balon dagiti ubing nga agiskwela. Ay, nagadun ti utang ko dita kantina. Isugsugal mon samot ngamin ti daddo makwartam. Bakit jak maaramid day ta? Wano? Adda sa bali nga ikam iti sustento. Nagrugit ti panunot mo. Ibagam lang no naumakan kada kami. Tapanawan dakan, Ricky. Crisel, anya ti sidaan niya. Ay, jak amo nanang. Depende no mano ti mayawid ni Ricky a kwarta. Ay saos, alaam-laangan dagiti anak yo ijay balay. Ta ijay kayon nga agyan. Tilay bagbagan dita anak mo. Indus a balakada mi tinasayaat. Ay agtal na ka. Tadi mo mapadpadasan ti marikrik na ni Crisel. Nagagat ni Ricky. Anusam lang Crisel. Tatalaga narigat ti agpasada. Di mo dengdenggan ni tatang mo, Crisel. Ha? Sipod pa'y ngamin ide. Kurang ti panunot na. Jak amo ano agkabawan. Wano talaga laeng asaan nga agpampanunot. Ay, agluto takit din nanang. Ay, aga pa kayo manan. Ag-express ka kade. Uwin sir, aglugan kayo. Ang awan pa'y matpasaheros mo. Mapantayon sir. Okay, agap apurakat. Naperdi ngamin taylugan ko. Wanya, kumusta ti panagpasadam pare? Nakapsot lata pare. Limlima dyan na itulod ko alas trip ko. Agdiskarti ka ngamin Pagkan ka taado ti pasaheros mo. Kanayon mat. Oy, umay kanto gami di balayin to madamdama Kabay? Aginom ta. Sige, kita no makaumayak. Umay ka. O sige, umuna akon. Napudot tumanin ti ulo ni bakit ka. Na,
adda na bate a clutch bag ah. Ni, jay sa lakay ang naglugan itay. Ay, kita man. Lukatak man. Ay, nagado a kwarta. Ay, nagpuskaw. Ay, anya taramidak dito eh. Ay na, makauman at talaga tikas to'y panagbiag. Crisel bakit? Ha? Anya ti, Yawid ko ang dagiti ubing, ijayan dananang. anya. Awan tinasayat ang masakbayan daken ka, Ricky. Di ka kumamot agsawi ti kasta Ay, bakit? di na kami malapdan. Talaga pumanaw kami. Ay, bakit? Makitam ka di dito ang clutch bag. Apay dayta? Nabati ti pasaheros kaw. Naglaon iti nagado a kwarta. Ha? Ay, kita man. Ha? Nagpuskol a kwarta. Anyang itaramidin ta bakit? Ay, nalakay. Dakkel ti maitulong daytoy kada tayo. Anya? Wen, mabalin ang makapangrugi ak iti negosyo. Mangipatakder ta iti kantina. Ay, kukuha tayon daytoy. Saan mon nga isubsubli? Dito ka di pagpilpila namin na jeep. Wen sir. Amamum ka di jay lalaki ak kulot. Nabakad ken blue ti man maniho na a jeep. Amang ano ni Ricky ti dakdakamaten nyo, sir. Dahil dyan tinagluganak iti kalman. Apay ka di, sir? Panagkunak ket nabatik jay clutch bag ko iti kalman iti jeep na. Clutch bag, sir? Anya ka di tilinahon na? Kwarta. Ha? Ay, nas ka na makasaritak ni Ricky. Bayam, sir. Tayo ton makita. Ibagak day takin ko, ana. Apay nga, pare Ricky. Di ka ba't nagpaspasada? Madi nga mintirik nakparay. Di ka man. Ayan, jay kwarta. Kwarta nga. Imay jay aking kukwa. Damdamagan na jay nabati iti jeep mo a clutch bag na. Anya? Oy, ibingayan na ka. Tulungan ka mangilamang iti day jay. Anya? Agudo ata. Ibagata saan mo nakita. Oh, nakarubwat akon, lakay. Intan aagatang iti washing machine kan TV. Nay, apay? Kasla, madinsamat agastusan ta jay kwarta. Nay, anya kamutan. Itala ang amadan ta iti kwarta akas jay kadakkel. Isa pagbigyan nakmutan Ay, nagrigat tagla ba? Makita mo't ti sugat iti imak. Oh, makitam daytoy. Nagrigat taggalgal. Makonkonsensya ak bakit? Intan Ngam bakit? Hindi nakpagpungtutan, Ricky. Jak maramid daytoy. Sana kabailan ti konsensya. Ay no, talaga akurang ka iti diskarte. Anya, nakapidot ni Ricky iti ato a kwarta. Wananang, Kat, ayan na nga iduldulin na. Na, apay nga idulin na. Usarin yun Kastamat ti kunakken kwa na. Ngam dinakit din kayat. Makonsensya ka no? Ay isardeng mo pala ang tagsaw. At ani tatang mo. Mangag na ti pagsarsaritaan ta. Amom matanday ta kontrabida. Di magasakla dito'y balaya o Ricky. Nasayaat mo tatang. Ricky, Apay ka ditang. pudno ka di nga danapidot mo a kwarta. Ha? Isublim kumanday dya, iti akin kukwa. Saan na nasayat at agikuan ti saan mo ang nagbanugan. Isupay day tantigapot ipagapapanyo nga agasawa. Huwan nga rod tang. Isungay ka isublay. Ni Apo Diyos, kat amo na amin na gitar aramiden tayo. Kanday tatirumbang nga aramiden. Ano nga kaya mo? Kung nakalagit din no, saan ka nagpasada, pare? Pasadak lata pare. Ayan nga, bingay ko. Papan ko isubli pare. day? Ano niya? Saan kumot nga minakukuha? Anya kamatan? Mala. Nakon pare.
amok no sa dino ti pagtrabahuan da dya tao. Sir, adda bisita. Pastrakam. Manong, umunag kayo. Agtugaw ka. Agyaman sir. Kasla nakitkita ka na. Uwan sir, nagkita tan. Siyak jay driver, nagluganan nyo ide. Ay, wan. Si ka jay birbiro ka. Uwan sir, kat umay ko isubli da ito clutch bag mo. Agyaman ako naikin ka. Anya itayan tinagan mo? Ricky sir. Manmanutikas kan ka at tao, Ricky. Amum ka din umano ti karga da ito clutch bag. Jak matan binilbilang sir. May sa milyon. Kasta ka di sir? Agyaman ako na iti panang isublim. Kaya't ibatim ti address mo kanyak. Mabalin ka di? Ay, uwan sir. Bakit? Napan ko yung subli dya kwarta. Nakakaasi ti pamilyam. Di mo man la pinanunot apulos no anya ti maipayday jay agatad kada tayo. Saan ka kumamat? Kasta. Kas ita! Awan apulos ti maisaang tayo. Ay kasano kamin kadagiti anak mo, Ricky? Nagkananos tayo lang nga bakit? Ay talaga saan ako na makaanos? Ay nauma ako ni ti kastoy a panagbiag. Mala. Igaid ko pa'y tagtrabaho. Mamati ak, nga dan tumatlat ta pagrangayan tayo ah. Dito'y ka di ti balay ni Ricky. Ay sir, iso ti asawak. Apay ka day? Ay, sino nga taday ito eh? Desente alakay. At dapay ko tsena. Kaya't ko kumakasarita. Ay, kwa sir, napan nagpasada. Kasta. Ibagam nga kan kwa na nga lag at driver iti kumpanyami. Anya? Wen. Kaya't kung amin ti ugali na. Mabalin ka di nga report inton bigat matlag. Wen sir. Ay, ibagak day takan kwa na inton agawid. Agawid akmanin. Sigurado, sermonan nakmanin ni bakit. Ay, ano sa ko na. Anyangay nga rod. Ay, lakay! Partakam! Ay, hapi nga ta. Ay na, pudno ti kinunam. At danamnama para itinaanos a tao. Anya? Amom, imay dito jakin ko kwa itinapidot mo a clutch bag. Kat kinunana akayat nakangaalangan kas driver iti kumpanyada. Ha? Wan, kat dakkel gayam ti sweldo day jay. Ay, manager gayam day jay alakay. Ay, nagsaya atin. Ay na, imbaglakit din. Tanasaya at lata ti panagpampanunot mo lakay. Saan mo a pinaginteresan day jay a kwarta? Kat, ay na, dakkel ti kasukat na ti kinaimbag mo. Pagno, asaan amat maturog ti Diyos, kat at-addapay paboran na dagiti addaan iti nalinis, nagpuspuso. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo